Hadin ke jinglik kenra katunat excise riboy ya kajaga shnakiat bean haslong bypass hajan umyam. Bad hakani ke jinglik kenra layo ruban kurup kawe kajaga shnakiat bean. Urang bak snong ke snong nongsder ubak Jonas Lendem. Ula penpau ke jing snow lengok ban yoi ya kate kajaga kebarang hap apo uput usam joka snong nongsder. La penon kam ya ka kum kajaga shnakiat bean lani kakar khana bean. Kum ban sipen kan mau bakatanat excise riboy ha ke jing betha commissioner katanat excise ha ka sngi ublei bala dep kala penong ya ka jing kenra ya artli ki jaka bala subah ka don ke jing shnakiat bean. Belayo ban kurup ia kawe kajaga shnakiat bean haslong bypass hajan umyam. Ubak Jonas Lendem urang bak snong ke snong nongsder haba kren segelat tai kubor mendaga sngi ke santri ulber ulai thu bagate kajaga balabu ia kate ka karkhana kade kajaga ka bakham kenja bat kade ru kajaga ka bakham duna ban yaj ban yeng jong ki brusnong nak liang ke snong ke lekmi ia kate kajaga balalap sisya ya ka jingdon ka karkhana shnakiat bean bat ka jingdon jong kane ka kam bean kam simla don kano ke jingtip nak liang ke snong halor ke jingdon jong kane ka jakash nakiat bean nak liang ke snong klapen rem jur ya ki briu ki badon ti ban le e kate ka kam ba Jonas Lendem ulai kuble ka tanan excise ba ki la sim khia ban kan ra ya kane ka kam bean ka balong ro kum sibanta ban te la kam ki jing sniu ki badon hapo ka snong ba ka ju ko por la kan tu ro ya ka tanan excise ba ki de ban le da ka bateng e kat kum ka an ya kino ki briu ki badon ti ha kate ka kam buat kane por ngap ya subai ki local news channel di bakam pau ke jala jungi ka jung ka doi hoi jungi ngakwa ban insight ba halor ka jingi jong ka khubor ng baki social media local news channel ha ka bede bet ka jing yokam lani ka jing lab jong ka nat jong ka excise department juga di district ha ka jing don jong ka illegal liquor factory pok sino ka jungi ngap diang bakalon ka basisya bak nga lengkap ke tim ujungi nak kasnong dalek ban saki kini bak nyolak sisa kalau ke basisya te kalau ke kendit ke bakrau kasnong ke jungi bangin pe pekat ba kalau kum ni te nda subro hadu kata ya ke jing start jong kan ke bot te kam jong ka excise department ba la ban bud dien ban lap ya kini ki kam illegal ke badon box nong ke jungi te ban kitentep ba pensai ba kalau kum ni ya kini kejaka hakaba lap ya tu kam illegal ke jongki kalau syarat nong jong kasno omdan yeng dan sem sejam jongki lakir ki ding state ki cloud kitam na ta hu ka por idon kilun ki wa te kalau kejaka baburi ba umju khamdan manu ban lek ban satu ki jaka na ta kalau ke diksip kebu ya ki brio ki badan ki jing tmu ki kambe ar ki jongki te nak yang jongi kum kasno ni pedemjur yakini kibriyo belum ti kena kam ngamtip lak madai menuru tambah ni pedemjur nak yang kesnong ka lawan rak si syahi ya kata ke jimam suknat ke kedit ini kum kino sensasnong nak pelon kami tinggal bekerja nak yang juga isi kejungi bat ni dapat pedemjur si syahi kan ni ka jingle ke jungki kibriyo ke kabakhat do nak yang kejungi kalau ba ni kentu ya kibojong ka ai bakin sim yak senjam ki bating bang penstem yaki ladari menuru ka kambe ai ka sahi ka kambe ai na ta kadaw kan tujur yaki bor bahalor ki balik pek ke ka benta bakin pam dan kenu jengma nei ban ai ke cepat saja ka baki di hot baki di banyo kat kum ki kam ki kilale sasisian da ka basung buram kalat ka tan juga excise department mar hi kawan kudu inga kas janmit jong kasing ublay te nomor bagri kasing ublay te mat bungkam te mestiap jong kasing nungkong kelawan menukut bialinga te panya kepat ke jing trelang jingi ke bosnong manipik kini kejaka te mengaruh haipor balungkot kat ki bangla man pentip iki dikot jeng ke isi members tungi tinggal lepek ti kejaka kalau syak ke jing kedit ke bajur ke bakrau bagi melapan mudur bakum ketu ke fakti kena untuk te ai ba ka ani ka sistem ban mudien yak menu kalau try itu akam ba sa sistem ba ngaban hi dengan penunjur ni kena jeng yak jupi ba ai ka an kan le ka badi ban ha bu jok poru na kle ka snong ka ma hamjor ya kinu ki brio la kilong ki try snong lane kilong ki banabar snong ru ba kin penun kam lane ban le ki kam ai hapo po sensyar jong ka snong da ka baburam
nasusongo ba sundun bok ba ya kene ka kam lalap ba ketnap ki bosor ka bari pek bari kimi ki bayak kumkaan ban dei ba lalap upai ba sung slong na trai tu kasni ka tu ki yembro koi ka klat pe dan kata kene kelong jeng maham ya baro nang hikmat bakin hab ban pikir mane ban kiar ma don tu ki kam be an ban ya pok sung thau